nemaš ti sve. Nemoj. Ko imaš ti bodi sve? Nemam. Opet bio treći, aj sad polako, ide. Aj sad polako. Ajde. Sad desno skreni. Lagano, nemoj davat gas. Da, ajde. Evo ovaj pišaj ga. Sad moraš stati. Sad stani. Dođi si na rad, sad. Lagano kreni. Možeš odmah treća sad. Ne trebaš jaki gas. Gajdek polaže vozački. Zoki, okreni se. Možeš, ne sluštam se. Šta si? Pa šta ti? Vježba kretanje, dobro. A ova je curica. Sad travamu, kako si radi, travamu. Sad stani. Zašto da stane? A? Da vidim, nemam snaš parkirati toliko. Sad upaj, dođi si na rohastiće i jebne se. Gajdek. Moraš usporavat malo. On uz ovu ni 5. A ne, pa svađa. Polako svađa. Pazi, auto je ispred tebe. Lijevi. Sad taj napred. Motaj lijevo. Sad taj stani. Stani. Sad u rikvrc, bojci, rikvrc. Ne, ovak je rikvrc. Prema dalje treba se ispiti. Ne. Sad u rikvrc, polako pa izmotaj ga. Aj čekaj da onaj auto prođe. Da, čekaj. Sad, ali tu imaš auto, moraš paziti, polako. Pazi, imaš ovaj polako. Sad stani, stani. Pazi, ide čovjek. Pa znam, šta se. Sad pogledaj, ono djelo. Aj, jedan ti imate. Upravo, ajde. Je. Sad lijevo. Može mi. Pusti ga sad za žmigavcima. Kad se malo uhoda onda. Iskad to rikli. Pazi, ovaj Stani. čovjek stoji. Čovjek stoji, ajde. Znam. Ajde. Bajci ga u prvu. Gajdek moraš naučiti šaltat brzine. Sad desno. Desno, kada ti. U trećoj si stani.